Gandam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in an kut kanin tlai than na thonghi kulali vaute kulathum Zinglei Thawngchimnak kan rak thoklai tu zing kan chimding mi tlangtar chiu khatna chu CDF hakani haka copy pen kompalik zung an ka na kong an than sidim copy a SSC ral shangni SSC luding in min chazin an lak mindat a minau pathum SSC ral shangni an tlai na mindat peng a faktuk in clear shancha a mipi in pol an ro sami khopi tol chung min nau som thum thluk MDF ni an tlai na himi thong le thongpang dang na an rak silai CDF hakani haka khopi pen kompalik zung an ka na kong an than chinram kholepi haka kuchung a mi pen kompalik zung chu thongni kulali mani kulani khat a CDF hakani kan ka I ka dau nak afa cha a hal sang ni shemwan tamngai an hunna in goi pathong in kan himdi tia chilen defense force hakani mani kulani khazan a zathan an chua ni kho a cha a le zan a ka dau a chi cha a athi le hliap mi fiang in hu thei kho ase lo mizapi ni nakandir kap nak alak consider lai lo tia CDF hakani thong an than mi a an lak der SSC ni sham in minchazin an lagri cha a ka dau na kan tua tia CDF hakani an than chinram kul hakha khopi a SSC ni sham in ra ka plak ding minchazin an lagri cha a ka dau na kan tua tia CDF hakani madnikul a thong an than mani hlei kwa zan lai simialam paruk la cheu a hakha khopi a CDF hakani state government office chung ummi haka phone line achiatar di tu 39 channel drone ka chu an show chun manikul zan lai simialam pathum le kul zong a pelik len siang in a umhun akhormi ralka play plek na chu an waka na I minung pathum ni hliaman tuar tia thei si minchajin pejul in an lagri ko a chun ka dau nak azwal khocha a mizapi zong rarinte in umding in thongkan in then na chubantuk in sham in ral ral ka plak adu lo I ramle mi puncha a paudo thlennak a kapum pe velai atemi paucha a in ka kaupi in kan onpin a lunglom te in kan in chawlan na tia CDF hakhani an than Tidim khopi a SSC ral shangni SSC luding in minchazin an lak chinram kul tidim khopi a SSC ral shangle an kutang zungrian tuampol ni munthum a ithen in thongni kulali manil riat a minau pol an tlai na I SSC ral shang lu nak ding chazin an phitar na nu a an thla than na tia tidim peng mizapi ukhroi tu phusin in thei si ral shang chungtar pol chu munthum a an ithen I minau an tlai na SSC ral shang lu nak ding form an phitar na nu a an thla than na I kanin au than na lai an ti na SSC ral shang le zungkip in rian tran tu upa pol an si minau tampi ni an ti na cha a thinphang in an I tidim khopi in azami zong an tam ngai tia tidim peng mizapi ukhroi tu phu in tongwangwai tu pakhat ni achim SSC ral shang ni tidim khopi pin a khote cheu khatyang in an zup mi min nung an kha na I SSC ral shang a aluding min chazin an laktar na tia phonong tum ni alangter mindat a minau pathum SSC ral shang ni an tlai na manikul ni khat thongni kulali a chinram kul mindat pengchung minau pathum na chu SSC ral shang ni an tlai khi na I mindat shambun khalaya zani somsari pali a chaklat na to ding in an kalpi na tia tol sungmi na ni RFA a an chim lekhi tongmi na hi mindat peng changkhwa mi na an si I mindat kopi chung theory chok ding in an rat lai a SSC ral shang ni an tlai khi na tia min laktar lo tol chung mi pakhat ni achim SSC ral shang century an chong leo san he ani ton cha a an phone an chaklat pek na I an tlai na an chori na lo tia thei si
Sami khopi tol sungminau somthumthluk MDF ni antlai na Chinram kol palawa peng sami khopi chung tol sungminau somthumthluk chu Maraland Defense Force MDF chegei a antlai na tia tol sungmi sin in kan thai manikul thongnikul lali a sami khopi chung in Mizoram a Rashielding in akalmi le Bible siang in guiding min ha minau somthumthluk chu Maraland Defense Force MDF chegei pakhat a antlai ki na tia thai si Mizoram a Rashielding le Bible siang in guiding in akalni nu ngakchia le minau na chu MDF ni andak lai na zerong ada antlai ki na ti chu kan thai kholo tia tlai ki tong mi chungkhar nei nyam na ni anchim ki kong he petlai in khatle khat petlai nak lai a harsat nak a umcha a thongpak dik sile silo kan thai khori lo kan ma ni chun tol chungmi pi sol na ngei lo tlai ki hi kan tua bal lo mai lai zong a to kan itim lo tia Maraland Defense Force MDF chung in romwangwei tu pakhat ni achim Tanjang peng a CDM to mi siangcha chimnu pakhat chu SCC ni nun chung thong thlak ding in bian khia piak Chinram kul Tanjang peng a CDM to mi siangcha chimnu pakhat chu SCC ral sang ni antlai I antuk vel nu a nun chung thong thlak ding in bian khia piak tia thai si Tanjang peng phim chon nak zung in PAT siangcha chimnu lia hong hoi kim kumkul le kumthum chu SCC ral sang ni antlai I kanhi thluk arau nu manil hei thum a nun chung thong thlak ding in bian khia piak na kong chu tonjang peng mizapi ukhroi tu phuni thongni kulali manil hei riat a an than siangcha chimnu chu tlaikhi atong I fak ngai in shrematong chunhu a essential sang bechai zungni nun chung thong thlak ding in bian khia piak CDM atua mi siangcha chim asija a atu bantuk in tlaikhi aton hi asi non CDM polni an report rongjong a tlaikhi aton hi asi tia mizapi ukhroi tu phu he nainiam in ummi pakhat ni achim alwan cha mi January ni hleili a CDM to mi siangta chim nu lia hong hoikim le ring tu apa chu tonjang khopi I anumnak in a antlai na hi asi chunhu a phuntampi in an shrem antuk vel I phungning lo ubadi in daza chuai asinu a atu bantuk in bian khia piak chunhu a hringtu apa zong kumsari chung thong thlak ding in SCC ral sang ni bian khia piak ve tia thai si holngauram mizapi palikhani ridhai sipur tu minung panga antlai na manikul thongnikul lalli zanlai swimilam patni la cheutluk a chinlanram chinram kul holngauram mizapi palikhani mizoram lai a zording in anpur mi ridhai si chu antlai na I an khangpiak na tia thai si matla chunglong a ridhai si mizoram lai a lupi atim tu minung panga antlai changna I holngauram mizapi palikhani a herning in an chung a dantat nak to ding in an shen na tia an langter holngauram mizapi plikna hi HPO CDF holngauram tang a riantuan mi kan sin na I rithai si daudal na kong a Chilan Council ni phunglam asar mi chu dingfalte in tuan le to kho a zom mi kan si tia holngauram mizapi palik pakhat ni achim Mindat peng a faktuk in clear shansa a mipi in pol an rok chinram kul mindat peng a faktuk in clear shansa a mipi in cheukhat an rok tia thei si manikul la nikhal zansui mialam parukluk a mindat peng chung khwa cheukhat na a faktuk in clear shansa a mipi in le in dangdang pol an rok tia tol chung min hasin in thei si thli faktuk in a shansa a in champio pol ani hok I apang pol an rok tia kwami hani an chim bindat pengtal in chinram kul chung pengtang pol a rok fak ngai in asur tia thei si Momau peng a KIA ni nikhat chung a sakhan panni an lakho kachinram kul momau peng noimalang khopong a umhun akhormi SSC Khamaya Zali Somthumriat Battalion le number zaruk heiruk misal battalion ha chu KIA ni nikhat chung a an lakho tia thei si manikula nikha Zinglei a momau peng
Remalang Kopong Umhun Akwarmi, Hamaya Zali Somtumriat Battalion, number Zaruk Leruk Missile Battalion Le, Nangquin number Zatum Sumsari Artillery Battalion Hachu, KIA Le Tangtipu Fanhani Ankada Hai, Zalai Swimilam Pangale Cheutuk Kamaya Zali Somtumriat Battalion Chu Anlako Zaswimilam Pasari Zaruk Leruk Missile Battalion Zong Anlako, Chun Nangkong number Zatum Sumsari Artillery Battalion Zong Lako Ding In, Anizom Choma Tia, KIA Thawngchimnak Hunpini Athan, KIA ni Nilenga Chung Kadok Nak Antuanak Sakhan Soma Shong Anlako Chang Tia Thai Si. Hinta khwa SSC Ralshang Shamwan Kanak in mi pipantni anunnak aliam momo peng hinta khwa SSC Ralshang Shamwan Kanak in mi pipantni anunnak aliam palini hliaman tuar tia thai si manikula ni khazing swimilam hekhatuk kadaw nak rong minjang khwa in hinta khwa Ralshel mi people anumnak hun SSC Ralshang ka mi Shamwan atlaksa kumsomruk pitar pakhat le nu pakhat anunnak aliam kumsratang haksia pakhatal in minung pali ni hliaman tuar tia thai si shaman khenak in anunnak aliam min ha chu manikula nikhat hinta khwa anruak anbui nga hliamatur min ha chu bomo si zung mi bom chantu phuni ankalpin ha tia thai si momo pengchung SCC ral shang sakhan pol chu KIA le tangti pufan ha ni ankada na SSC le ni vanlong le shamngan an hancha mipi hliam tuar an tam tia thai si Mongyua pateng lampi ngun khoi khol tu SSC kutang palik an kadau na palik pathum an thi sagai ram chan ma pimpeng Mongyua pateng lampi ngun khoi khol tu SSC ral shang kutang palik pol chu bompuan ho in an kadau na palik pathum an thi tia Regional French Fighter RFF sin in thai si thongni kulali mani hlei kwa chu swimila pakhat le somi sari tluk Mongyua pateng lampi Soyin Tada Sidor Le Angzeya SSC Ral Shang Sakhan Karlak Chegei Tua in Kholtong Min Hasin Kunkhoi Khol Tu Palik Heruk Chu Regional French Fighter RFF ni Boman Puan Ho Na Palik Officer Pakhatal in Achimi Le Liampu Mi Pali Ansi Tia Thai Si Ral Shang Pol Bom Puan Ho Nak Palik Officer Pakhatal in Panhi Chu Makhate Anthi Adang Liampu Mi Palik Panhi Chu Kholtong Mi Moto an chuna se in an kalpin se in an phaknu palik pakhat athithan tia Regional French Fighter RFF in Tombawai tu pakhat ni achim SSC Ral Shang ni le sezong vanlong in bomanthak Sharam ko thanglai phekong peng le khwa sezong chu SSC Ral Shang ni vanlong in bomanthak sa sezong aropin mipi panhi ni hliaman tuar tia thai si manikula ni jingswimi lam pasale min pasatluk phekong peng le khwa ummi ikhul le ruklum sezong chu SSC Ral Shang ni vanlong in bomvoili an thaksa Sizong aropin sizong pong khwa sami mipi patini liamantor sizong motor pakhazong arok chi tia thongkhat pasari battalion MOBYE PDF Tombawai tu pakhatni achim la khwa sizong hi thongni panga NLD chawza chanleu raksak mi SSC Ral Shang ni boman thakswa laiti an phancha alhan kante in mizo an chian halo sizong theory chekhatlong an chian na tia thai si Thawngchimnak kalemiutal in sagairam chan minung somli anunnak aliam kalemiutal in sagairam chan thongni kulali manikhat in kullakhat yang Thawngchimnak PDF ralka pakhatal in minung somli chu SSC ral shangrong anunnak aliam tia AAPP ni manikulani khat athan sagairam chan kalemiu peng in minung kullakhat kan sepeng in minung pasari ima pimpeng in minung panga muya peng in minung pali kambalu peng in minung panhi le kanni peng in minung pakhat andi lak minung somli nunnak aliam tia anlakdar nunnak liam min ha chu pakulali le nulhei ruk ansi
chu chung a kumhlei riat tang minung pali anital tia AAPP ni achim nunnak liam mi hnalak a minung heili hi SSC ral sang shamngan ka nak in anunnak aliam hi asi I adang minung kularuk chu chunglei ka nak maithal ka anton ruang le taikhi anton nak ruang a anunnak aliam hi asi tia alangtar SSC ral sang ni no ngai nak alak thongni kulla khat February ni khat in thongni kulla li mat ni kulla ni khat yang kumthung leng chan chung a nunnak liam mi minung thongli zasari somnga kwa ansi chang tia ramkhal le thongtla mi bom chan tu le zawkhan tu phu AAPP ni chun thong an that mi a an langtar chi tan tue peng dawa khwa a SSC luding in minau minchazin khomsot tu wei shui an tha rakhai ramkul tan tue peng dawa khwa a SSC ral shang luding in minau minchazin khomsot tu pengtlang shroi tu pakhat chu tol chung mi za pi cheu khat ni an tha tia tol chung mi hna ni khatit media a an chim mani kule ni khat thongni kule li zan lai swimi lam pakhat le cheu tuk a rakhai ramkul tan tue peng dawa khwa a SSC ral shang luding in minau minchazin khomsot tu pengtlang shroi tu wi shui chu tol chung mi pi cheu khat ni ahong an tan tia thai si dawa khwa a SSC ral shang luding in minau minchazin a khomsot cha a tol chung mi pi cheu khat na ni namte in ahong an tan I athi tia kwami na ni an chim Mataya a PDF pakhat le tol chungmi pakhat athatu na SSC bompuan ho in anka na I ral sang panga anti moto pakhat arok Mandalay ramthen mataya pengchung a PDF pakhat le tol chungmi pakhat lakhi in athatu na SSC ral sang ralam chelmi chu mizapi ral kapni bompuan ho in anka na I ral sang panga anti tia Sky Revelation Force chung in tongvongai tu pakhat ni khatit media a achim manikul thongnikul ali a mataya peng chawrada khwa in yangpita khwa lei a ralam sialmi SSC ral shang thaza somluk lukni PDF pakhat le tol chungmi pakhat an tlaina I an tha na pin a tol chungmi pi khosaknak in leili zong an khangpek china tia thai si PDF pakhat le tol chungmi pakhat lakhi im athatu na SSC ral shang ralam sialmi chu mizapi ral kap tangti punha ni bompuan no in an ka na cha a ral shang panga an thi midang tampi ni hliaman tuar tia an lakter kadau nak a atal ni shamtlai tangti punha chu Sky Revelation Force Zamani People Defense Force le tangti pufandang ha an si Pakhoku kama lampi chung a SSC Motopali Boman Puanha I Ralshang Paruk Anthi Magweram Ten Pakhoku kama lampi chung a Akalyomi SSC Motopali chu PDF Rangti Pufanha ni Boman Puanha cha a Ralshang Paruk Anthi I Yamtor mi zong antam tia thai si Manikula nikha zale swimi lam pali le cheutuk a pakhoku zale pakhat battalion in kama khwalei a akalmi SSC ral shang motopali chu mepaka pha battalion 1 shroinak in pakhoku kama lampi chung a bongvoi ni anpo na I ral shang paruk anthipin a lemtor mi zong antam tia mepaka pha ni anthan atu bantuk bompuanak na hi mepaka pha Black Cobra Force PKU to ringle kama PDF dangri pufan ha ibom in antua mi asi tia thai si Meu a SSC ni chunglai in baman thak cha a tol chungmi panga nunnak aliam kuleng ni hliam antor mani kule ni kha thongni kule li jingsui milam poriat le cheutluk a rakhain ramkul meu upeng lenghing khwa chu SSC ral shang ni chunglai in baman thak cha a hakcha tal chi in tol chungmi panga nunnak aliam midang kuleng ni hliam antor tia tol chungmi na ni anchim jingsui milam poriat le cheutluk a SSC ral shang ni chunglei in boman thak I kumtling lo hak chetal in tol chungmi panga nunnak aliam midang kulnak lom lo ni hliaman torpin a khosaknak in somthum leng arok tia achim chap sitwe khupi pong kaladan tiva a umhun khormi SSC ral shang ni me u khupi a nifatin in shamngan anka tia thai si Kale peng kadau nak a miza piral kapanhi nun nak aliam midang pasari ni hliaman tuar
manikul thongnikul a kale chaklai moram changtoi khopong a SSC ral shangle mizapi ral kaparlak a kadau nak fak achuak i PDF panni annak aliam midang pasari ni hliaman tuar tia thai si SSC ral shangpol hi changtoi khwa chaklai le thanglai in an umcha a nifatin bantuk in kadau nak hi achuak peng manikul thongnikul li kadau nak zong a PDF panni nunnak aliam hliam tor zong an tia kale hmunhma mizapi ral kapchung in tawng wei tu pakhat ni achim tu so thile SSC ral shangpol ni unghun kornak a an hman mi changtai khwa chu aliam chia mani hlei ruk thongnikul li a mizapi ral ka tangti punha ni anka I anlak malio chan ka do nak a PDF panni nunnak aliam I manikul thongnikul li ka do nak zong a PDF panni nunnak aliam champin a midang pasari ni hliaman tuar tia an langter Phekhong loipata kong kadau nak a SAC commander angko wintal in ralsang pasha leng anthi karanram kul phekhong peng loipata kong a ralam sialmi SAC ralsang ron in boman thak hna cha a commander angko wintal chi in ralsang pasha leng anthi tia danu don forchung in tromwangei tu pakhat ni khatit media a achim maniria thongni kulali zanlai similam pali tuk a phekhong peng loipata kong a commander angkun shwemi SSC ral shang thazang sumruk tluk ralam chu mizapi ral kap tangti phuni drone in boman thak hna cha a commander angkun tal chi in ral shang pasha leng anthi liamtuar antam tia thei si kadau na mun a SSC ral shang pasha leng anthi jaimazat ni hliaman tur mizapi ral kap drone panni arok tia danu don force in dromwangwei tu pakhat ni achim kadau nak a atalmi mizapi ral kap tangti phunha chu danu don force KNDF battalion hlaikhatle pufandang hna ansi KIA ni napo sakhantal in SSC ral shang sakhan panhni an lak chap kachinral kap KIA hmunpi laiza pongkam waimo peng napo hmunram a ummi SSC ral shang sakhan pol chu KIA ni thongni kulali manikulani kha jingswimi lam puruk shong a petlai in an ka do I sakhan panhni an lakho chap tia ka do nak thonglak nak shampi ni achim napo hmunram a thongni kulali manikulani khat in chunitla te kadau nak afak I SSC ral shang ni chunglei kadau nak zong atua chibu a SSC ral shang sakhan panga chung a panhi chu manikul a anlako I manikul ni khazing a adang sakhan panhi zong anlako chap tia thei si napo sakhan a SSC ral shang ni alwan chia kumsom thum kumria shong thongkha zakwa somre ruk in umhun anrakhor chang tia KIA ni theitarnak antua napom horam chung SSC ral shang skapol chu lakhodi ding a manilhai sari in ka dau sham anthok I ninga chung a SSC ral shang cha a abepi mi sakhan panga chu KIA ni an lakho chang adang sakhan po zong petlai in an ka dau liao asi tia ka dau nak thonglang nak shimpi ni chun achim SSC ka mi shamngan ruang a pingkhong chi khwa mi pathum anunnak aliam kalemiu chaklai pingkhong chi khwa a SSC ral shang ni shamngan an ka cha a khwa mi pathum khate a anunnak aliam I kumtling long hakchia portal in mitam ngai ni hliaman tuar tia thei si manikul jingswimi lam pasari tuk a SSC ral shang ni pingkhong chi khwa chu shamngan in an ka cha a muthen nei thang kumsom ngale kumsari pukol tin kham kumsom ngale kumsari le puza sam hun kumsom thumle kumthum ha chu makhate a anunnak aliam chun puthian nei thang fapa pukol tin kham nupi le apa puza sam hu fanu kumlei khatal in kumting long hak chia tampi ni hliangman tuar tia tolchung mi pakhat ni achim mani hlei kwa zong a SSC ral shang ni pingkhong le khwa mai an khang I mat nikul tiang petlai in an khang tia thei si
Taya chang chau se khwa pyu so chi sakhan an ka I an lak ral sang pan ni an thi mai thal zun ni an lak tanin tari ram then taya chang peng chau se khwa pyu so thi ral sang sakhan chu KNU KNLA tang ti pun ha ni an ka I an lak ral sang pan ni an thi mai thal zun ni le shem nam je mazat an lak chi tia falkon ta khoi chung in tom wang wei tu pakhat ni khatit media a achim mani lai kwa thong ni kulali jing swimi lam nga le somli nga tluk a te chang peng chau se khwa pyu so thi sakhan chu KNU KNLA federal kolum le tangti phudam na ni lu hno in an ka I an lak pyu so thi pan ni an thi tia thei si pyu so thi sakhan an lak mi chu falkon ta khoi ni mai in an khang piak na cha a hal sang cheu khat chu pe da khwa SC sin a an zam tia an lang ter ka dau nak a pyu so thiral sang ha sin in tarbai mai thal zun khat M16 zun khat bomper riat petlai nak phone pakhat mobile phone pathum le kon phun kip zanga leng an lak chi tia kan thai ngai peng kai to ma khwa a SCC ralam chelmi an ka na pathum an thi mai thal zun ni an lak magweram then ngai peng kai to ma khwa a SCC ral sang ralam chelmi chu lam nei te in an ka na cha a ral sang pathum an thi mai thal zun ni an lak tia atkhoi people defense force chung in tongwang wai tu pakhat ni khatit media a achim manikul thongni kulali jingsimi lam vekhat le cheu thuk a mai peng kan to ma khwa a ralam sial in arak lut mi SCC ral sang le ni na chu pakhoku people defense force yang force UG le tangti punha ni an kan ha cha a ral sang pathum an thi tia thei si mi thenga chung tlu ka dau na achuak I SCC ral sang sin in MA1 zun khat MA3 zun khat kwan bom par ruk mai thal kwan zale kul le mobile phone pan ni an lak chi tia an lang ter ka dau nak a atal mi shem klai tang ti phun ha chu main battalion 1 takhoi palli MUGDF Jembon Pakhoku People Defense Force Yang Force UG le Arkhoi People Defense Force na an si Yenan changpeng a SCC kutang rian tuam minung panhni an ka tha na magweram than yenan changpeng a SCC kutang rian tuan khoboi le General Administration Department chajin tlai na chu PDF ni an ka tha na tia thei si manikul a yenan changpeng oshikong khotlang khoboi tingwin nai le General Administration Department chajin tlai na chu yenan chang State Administration Office a SCC ral kap loading in mi chajin an lak mi pol chu an va up I an kirlai a PDF ni mai thal in an ka na cha a an panhi ning in an thi tia thei si atu bantuk in ka tha atong mi na ni hin an khotlang chung mi nau pol sham in tomberu nak an ngai na I SCC ral kap loading in mi chajin an lak na pin a phaisa hal zong an man cha a kan ka tha na tun khwaboi na tal in SCC kutang rian tuan a ho pau nan si a kan in za fa na lai lo tia PDF ni an than thana bem peng tol sumi panhi su SCC ral sang ni an tha na paguram than thana bem peng lamin ta khwa le goi kong khwa in tol sumi panhi na chu SCC ral sang ni an tha na tia current national union KNU ni an than halwan chia madneriat a thana bem peng in SCC ral sang ni shamon an ka mi ni lamin ta khwa puteng ni kumsom luk le kumnga chu akhin cha a anun nak aliam tia langter tongni kulali manilhei de zong a SCC ra sang ni goi kong khwa an lu no I to chungmi putin sang kumsom sari chu an tlai nu a da sian toi I an khang tia KNU ni an than chupin a karan rampul phupum pengkom khote na chu SCC ra sang pul ni thongni kulali manikul a drone in boman thak no na I khote pathum in to chungmi athong leng ni ahimnak punkol in ralam shel na tia current national union KNU ni thongan that ni a laktar chi
Thailand ram pan khalai ram ri a SSC ral shang kulesari anzam chapthan Myanmar Thailand ram ri karan ram kul chaitung lei a ka dau nak achuak I thong ni kulali mat ni kulani khazing a SSC ral shang kulesari chu Thailand ram pan khalai ram ri a anzam chapthan I Thailand ram nong ai tu na ni an tlai na tia thai si Thailand Myanmar ram ri a SSC ral shang le Karen National Liberation Army KNLA tang ti punha karlak a petlai in ka dau nak achuak I SSC ral shang kulesari chu pai khalai ram ri lai a anzam chapthan tia tol chungmin ha ni an chim jing a SSC ral shang kulesari an rak pha chapthan I manil hei kwa leo a ral shang somni leng an tlai nak ha mun a an tlai than ha Thailand ram palik le lawa ka pol chu an zo chang ha atu tiang kan phu kho mi na chu ral shang kulesari an si tia tol sungmi pakhat ni Tachile News Agency a achim alwan cha mi thongni kulali manil hei kwa zong a chaitong peng me to rakhi sakhan pi le zo phyu ka point thang chu KNLA tang ti pun ha ni an lak I SSC ral shang pol Thailand ram lai a anzam tia Special Operation Force SOF ni an than Thailand Myanmar ri a azam hi Myanmar min nau an tam tuk cha a ven him nak tha deuh in kan tua lai tia me sau pengkom ukhrena puni an than Myanmar ram in Thailand Myanmar ram ri lai a azam mi Myanmar min nau an tam tuk cha a ven him nak riam pol fak deuh in kan tua lai tia me sau pengkom ukhrena puni manikul ni khat a chathan an chua mi chung a Myanmar ram a ram khel lai boy bai nak a ruang a le SSC ni military service law an han ruang a thongning lo in Thailand ram chung a alu chuak mi Myanmar ram mi an tam khau chu cha a ven him nak riam pol fak deuh in kan tua lai chun pengtlang ram kul le khotlang no ngai tu na ni zofal nak le ven him nak riam pol thate in tua ding in le thongning lo in achuak lut min ha chu tlai I thongning in dan tat nak tua ding in an than Thailand ram ral kap zong ni van long mang in zofal nak an tua I Thailand Myanmar ram ri lai zong a kal in ven him nak riam pol pe tlai in an tua chu ma tia thai si Manipur Rasial na umna khem in atlawmi ngakchia pali ti a anpam Manipur ramku chura champur khopi kanan sang ECA Rasial na khem in matne hlai kwa thongni kulali a atlawmi ngakchia pali na chu tuitha tiwa a anpam tia thei si Rasial ngakchia pali na hi an umna khem in sangsang run kai mi an sin na I zanlei swimyelam patni le cheu tiang in an hlamlo cha a KKL le KSO punhani an kolhol na tia an langter Russian haksia na pali hi siang sang run cho chon di nu a in hamlo in tuitha tiva a ti kholding in an kal I atu bantuk in an pam hi asi tia CSO chung in rongwa ngei tu pakhat ni achim mani lai kwa thongni kulali a kolsham an thok I mani kul jing swimil lam puriatuk a tuitha tiva a an ruak in an charna tia thei si Gaza chaklai hmurram kadaunak adai ilo asia chun methla chung a mangtram atlung khau US security blinking ni Gaza chaklai hmurram a tol chung mizapi billion panhi tluk chu tin ai ok chambawai in an umchang ha tia achim atu bantuk harsat nak hi Gaza tol chung mizapi na ni an voi khatnak an thilton mi asicha a boklak in mi harsa deu bom chatnak pekding a nolnak an tua tia thei si Gaza chaklai hmurram kadaunak adai lo asia chun methla chung in Gaza a mangtam atlung shim lai tia UNA agency ni anchim Israel le Hamas karlak kadaunak dai tarding a ramkip in cholchang asi I US security blinking zong thongni kulali October tha a avoi ruknak Middle East a kadaunak dai tarding konglam he petlai in atlong than lai tia thei si Tuzin kan Thawngchimnak chu mavial in kan dong tar lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung a kan nilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to pek ding in kan in som na